Makedoniju, Danijel Kajmakovski, koji je otkriće na godinata od ova godina. Ali moram ovo da kažem, dragi prijatelji, u ime MDK produkcije koja je dovela X Faktor u region, ja zaista moram da vam se zahvalim od srca na ovome. X Faktor je najveći muzički šou na planeti i najveći šou na Balkanu, koliko vidimo, ali pored toga, to je šou koji pronalazi pevačke talente, ljude koji sa božanskim glasom imaju potrebu svoj dar da pokažu svetu. Neki od njih jednostavno nisu bili dovoljno hrabri, neki od njih nisu imali dovoljno poverenja u sebe, a neki od njih jednostavno nisu imali šansu. X Faktor Adria im je dao šansu. Od nepoznatih muzičkih talenata, od nepoznatih pevača, u čitavom regionu X Faktor stvara muzičke zvezde. Makedonija je zemlja koja je jednostavno pokazala da ima takav talenat i mi smo vrlo ponosni što će čitav svet moći da čuje glas Danijela Kajmakovskog. Zaista hvala još jednom na nagradi i ovo sam vežbala i napisala i molim vama da se obratim na vašem jeziku. Blagodarim Makedonija uštednaš za nagradata. I ja zaslušiv me. Dobro večer. Mene? Kako? Ке го издуваш ти, братче. Драги пријатели, како прво ви благодарам на сите на вашата поддршка, вашата љубов која се осеќа до Белград. И да ми кажеше пред пола година некој дека на 30 години ќе бидам откритие на годината. Наравно дека нема да му поверував, но судбината е таква. Јас се радувам што ја добив оваа шанса. И во нареднава година се ќе дам од себе да ја оправдам оваа награда. Благодарам на Буба Мара и благодарам на цела Македонија. Фала многу.